E a Rodimura País accueille le moment de retrouver la vostra serie Lumut, veille sur los collegiats de Muissac en Taregaruno, qu'on escrit con alentour de la Bartabello. Bartabello, un mot que vous fa pensa beleu a Marcel Pagnol, amb le libre e le film La Gloria de mon paire, ma sapla beleu que la Bartabello es qui com mai bremunde agacciats. Perché siete in ritardo? È a causa Della Bartabello. Tu t'avais? Tu t'avais? Tu t'avais? És una gassa. Nu és una gallina. És una gassa. Nu és una gallina. Sembla un kiwi. Mas un kiwi és una fruita. Carbeire? Mas nu és una Bartabello. La perdiz bartabello ou simplement bartabello es una espèce d'aucel de la famille des phasianidats. És la mai bella de las perdices amb una talla variant de 32 a 43 centímetres et une pes oscillant de 460 a 770 grammes. Sunan aquel aucel aital a causa de sun can che sembla al bruc d'una Bartabello de Porto. Un giro per il Bartabello. In Saragliario, una Bartabello è un assemblaggio di piccoli spesos che serviscono a tampare una porta. Bunțul! Aveți vist că la sensul este în pană? Este malheureux ça quoi? Normalement, il y a bien l'électricien qui est des biobénis, mais c'est tout d'une passe qui? Parce que sa fille est malade. Infine, per extensiu, în societate è una persona che parla a torre attraverso. Une heure de brief que... Perché siete in ritardo? È a causa della Bartabello. Ah ben ça gâchette. Hier, la Villa des Corbrizat, che Dylan e Figi se sono disputate al bord della piscina, ero affrus. Se sono disputate al bord della piscina, Dylan a fatto sa sbaliso, e Figi